Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kita sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras manen papagayam. Sakbay na, kablaawan tayo man da pagayam Jasmine Rivera. Na ito iti #1 supporter ken commenter ti unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Ken dagiti kakadwana at top commenters ada Florenda Kimpaoy, Two Tired Adventures, Imelda Cabang, ken Leonora Bautista. Pagyamanan tayo mat da Lilibeth Contillo, ken Cesardo Lacusong, ken amin kayon, mangsubsubaybay kada kami. Ket sapay ko ma, ta maitultuloy yo tarabayan, nagiti amin na drama episode mi, dito at channel, saan la ati new uploads papagayam, no di pa'y ket, nagiti saan nyo pa'y ananggan, nga 149 episodes, ken manay nayunan pa deta. Amin kayon ngagsisinoblat ngagkom-comment ken dumdumngag iti drama mi, shout out kada kay amin. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Nalaing unay. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Daman-damagagkan ka, Diana. Anya ka di day tanana. Apay dagi jay karubay o. Taga-apa day di rabi eh. Ay, jak amu anana. Karubam saan mo pa'y nga mo? Ay awan ano kasta. Amang ano pasabugan da kan di mo pa'y amaw. Ha? Nana, saan mi nga na bibiyangan no aga-apa da? Ay madi anawain nyo mo tida ta makadisturbo na mo, titipan na turog. Awan pa'y kung gunayo mo, ngagkakaruba. Ha? Kay kayat yun sa amat, nga ureg pipindatay dan. Saan mo't nana? Saan to pa'y nga nawain jay kaabay da abalay? Da kaming tulakit din, ti mga nawa. Ang mga nuda kami pa'y ti pagdasalan ti pungtut da. Iso anarigat apakibiyangan, wano sagpawan ti riri, ti akin riri, nana. Ay, di ka makaawat. Tikunak, aganawa kayo. Saan ka't sumagpaw? Ha? Unay daytan kaka? Agoy, yaw nga bakitan. Aga-apa na, sumagpaw kakit din. Ay unay daytan kaka. Mangayab kalangan ay tipulay suwan na tanaw. Aganawa tayo kanu, no daga apa, tatang. Apay no isulaangin ti umay aganawa. Nasaysaya at pa'y siguraw. Mas daawak mo't Saan mo dengdenggan na niya bakit pinay? Lis-lis siyak nga ron no masabat ko. Tatila ibagbaga kang damdamagan na. Husto, tikas tangar aramidam. Liklikam ti managmarites. Marites kami na dyan. Lilikadaw na iti kakasta na biyag. Ha? Nabiyag? Ni tatangmot. No nabiyag ko na makot, kasla ayo puno dingwan. Kano kasla kastamot tan lipinay? Ha? Unay daytan kaka?
Unay mo't ni kasinsin mo na duryata naglawa tingiwat na. Ha? Uyawam ni kasinsindoria. Ti kayat ko asawad, naglaing nga agniwat. Ay iso ati ko na. Naglawa tingiwat na ko namit ngamin kat nagbasit tingiwat na. Ay isumot lang nga iso ta. Naglawa, kan tarabitab, kan nagniwat, kat may sa ti kahit nasawan. Anya? Jay langiwat na tibang mangag. Ha? Istorboy ti karuba na gita klasit ta tao. Tirumbang kadakwada kat mabagbagaan mat. Karuba yung mat? Bagbagamon Makiapa mat, no dilawag. Sa bali ngamin ti style yung agdilaw ta makapapudaw. Kasano adi ka agpudot, nagariwawa sa nagtangsay. May bagay kada kayo na Anyat ko na matang? Ti kayat ko asawan. Anawain niyo itinasayaan. Saan kat nga istoryaan niyo pailaan iti sa bali at tao. O nainaitan. Ay, ni Darius. Kanaayon ang mabartek kan mangkibur na jay. Isungarod at tiniliw ti pulis. Binagbagaan da dinan ulitan ti mangkibor. Awan ano bagbagalaang. Anak ti kahit yung asawan nana. Ibalod da. Ay, saan laday ta? Ano siya ti pulis? Lita ka ka? Ay, kinaranggas mo ti kastan na. Jay pulis ti may darom no kasta ti aramiden na. Ipalubos na mait. Di na pala ikan iti pagnakman tapno mangultimon. Madimot ti kasta na. Awan kasta pulis ta maiparit mo ti agkabel. Naka-maximum tolerance na kita. Saan da basta kumabilatan ta makaswanda. Kapoy da. No siya ti pulis. Ay, day talag manso ati kwak. Ay, naitan kaka. Sino ti kap-apa ni Pinay? Awan kaap-apa na tatang. Agpakalaing laeng, tapno ibagat ti tao, analaing unay. Talaga mo't analaing unay? Adon, nasulbar na aparikaw. Ha? Parikot ng tupay kat di na masulbar. Mas gaawak. Naglaing asumaaw. Naglaing amang magbaka. Nagpasig mo't amin testi magbaga na. Kasta tinalaing unay tatang. Ay, naitan kaka. Jana, apay mo ni Manong Mau? Laklakayanan, di pa'y lamang asawa. Ha? Apay, di na mo tagaram. Baklang samot ni Manong Mau. Anya? Amang balasan ka. Ti lalaki, ngawan nubya na uno asawa na, mutalang. Ha? Awan na muna. Ay, madimot ati kasta ngay bagbagayo nana. Nalaing ni Manong ko, saan amot talang. Ammo na apanunutan ti masakbayan na. Saan akas kadagiti daduma atira-atira di dan agpanunot. Ni Manong ko kat agpanunot pa'y nga umuna. Sakbay nga agaramid iti may sa abanag. Ay, awan na! Kapaw ni Manong Mau. Mga aram kan mga sawa iti babae abaknang. Iti kasta nakasandalton iti pader. Ay, awan. Kapaw ya talaga. Inton kwan ako nagsakit iti prostate cancer. Ha? Unay mo't daytan nana? Ilay bagbagayo. Awan tupay nubya kan asawa na agsakit-kit din iti prostate cancer. Ay sumang kakapoy kamait. Payaw no di mo nawatan. Basta kapoy ti lalaki ngawan asawa na. Period. Ha? Unay daytan kaka. Mom atong no siyak ti sika ang lukuyik dagiti anak ko ang mga sawadan. Anya dagitan nga ibagbagam Pinay. Ay awan ano kasta. Matay kan taon di mo pala nakita tagbalin nga pong. Ay no may papaniti dahi ta abanag. Santay ko mangagbalin ang nalalaing ang ti masiknan. Maday ti agpakalaing launay.
Ah, unay daytan kaka. Sumangka kaapoy kamot ngamin nga ama. Ta, idi na tayo ni bakit mo ka saan kamutin na nangasawa? Anya aga pa ang mga sawa akpay. Anya aga po kunam. Ay, gapaw, takapoy ka ngamin mo. Anya? Apay nga raw adi kamot nakiasawa, hindi na tayo nila kayo alaman. Wun ata di nakmut inaram. Siyak, arman ka. Unay daytan, agpasak babaklaan nga ay tibuaya. Ha? Nalaing laura, hindi bakit pinay. Di kaya't nakat isuro na amin at taaw di ti lubang. Di nantupay may suro ti bagbagi na. Basta awak kaya't nakit din nga isuraw nagiti puspuso yaw. Anya? Nalabos mo't ni Nana Pining. Nalaing nga ron unay. Nasobraan na tilaing natatang. Anya kay mo tilaingan na dya bakit. Pasig apalpak ti kapanunutan na. Makapasuron nga rod. Nalaing apumalpak So nga adaw ti masorsoron ken kuana. Nung nga rod makita dan kat magsilemengen. Di na ngamin maanusan ti kinalaing na unay. Paglaingan na amin tatang. Nalaing ang makibiyang, nalaing agdilaw, nalaing agmarites ken nalaing ang makiapa. Nasa umaon. Isu siguro natay day di asawa na. Ta naatakay iti kinalaing na abakay. Unay daytan kaka. Manipod iti balko na pagparpariiran tayo. Makita ka sumungan tayo nalaing unay. Aywan. Isot sumungad. Umunag akon. Diyak kaya ti makisaukan kwa na. Sigurado nga damanin ibagana. Uray po utan nyo ti kunak. Iso asumbril ka kon. Kani bakit pinik? Si kamot gayam ti nakatugaw di tabal kon nyo ridad. Una na. Apay di yun nadamag tinapasamak kin ni Pasyaw. Saan ba't nga sutin into narak na busy akanayon? Ay, oray ka sa ti kabisim mata ka. Rebeng na nga amwam ti mapaspasama kita aglit mo't mo. Tapno saan kamot ngagbalin nga ignorante. Ay, unay daytan nana. Ay, pa'y kasta. Ibagaklatan at tapno amumag. Ni Pasyaw kat intaray da di ospital di Rabita na atake. Agsalsala ka now. Pagamuan, simmakit ti barukong na. Intaray da ni ospital. Ang dead on arrival. Basta ka day, nana. Di ka man lang makigtaut, mas daaw. Tanatayan diyang bagak. Nay daytan kaka. Makarik na akmo titipan na kaikawa. Anya ti mabalin ko ngay. Diyak mo't mabalin na pagungaran. Nalabos ka mo. Imbagak aya, apagungaram. Kapoy nga men, dagiti kabalay na. Idi rugi na pa'y latagsala, linapdan da kumana, tapnusan atake. Ay, awan makaamo, nanya ti dumtang pasamak nana. No siyak akit amukon. Ay, naglaing kayo matag, unay daytan. Apay, di da amaw nga da sakit ni Pasyaw. No amom nga da sakit ti kabalay mo, di mon pagsalaan. Unay daytan kaka. Tirigat na kat, awan ba't makaamo nga da sakit na, saan damot na naasam nga agpadpadoktor. Daytan nga ron kat. No siya ka mapana ka dago si ti doktor. Tapno amok no da sakit ko no awan. Apay, urayak pa'y laang nga agdisaw ti sakit kanyak. Abuga ko na, sakbay pa'y adiswanak day taas sakit. Anya, ay, unay daytan kaka. Agpatpatulong ni Lita nga anak ni Pinay. Apay ka di tatang? Agtirtiritir ka rin ti sakit ti tiyan ni bakit Pinay. Agpatpatulong ni anak na. Nay, kitaan tayo no niya ti mabalin tayo nga itulong tatang. Tanarigat mo't no baybayan tayo dagiti tao nga patpatulong. Sa anak mo't na makapagnay ti adayaw na ti rayumak. Da kamin kinimanong rin ti mapan iti balayda.
Ado matika roba da. Apay nga ta, adi da tinulungan. Ada siguro guradaken kwa na wano amak da at tumulong. Tangamin nalaing asumao. Dahil ta tinarigat tinalaing unay. Sige anak, ipakamu yung tulatan kanyak noon natin napasamak. Ha? Mas kaawak, ta nalaing matunay ni Pining. Ngam apay ngay, ta di na nasigod na ta napasamak kan kawana. O na day tan kaaka. Adda kay dito ospital nana. Inupiraan da kayo adagos ta bumtak gaya mo ta appendiksyo. Ay na, agyaman balasang ko. Iti panang tulong nyo kanyak. Awan anyaman na nana. Nagsaya at kayo asang kapamilya. Rebeng nalaang agtitinulong tagkakaruba nana. Dagiti karuba ka mismo. Kat di da nagkirin at imulong kanyak. Da kayo pa'y nga dati adayo ti balay mi ti marayat. Saan yun apanunutan day tanana? Tikit di panunutan nyo, kat ti imbagyo. Inton maminsan nana, pakitaan nyo iti kinaimbag ti amin nga day taglikmot tayo. Saan ka ta panakasuron, panaguyaw, panagtilaw, ta madinay ta. Uwan nga road, barok. Maawatan ka. Agyamara ka ta maawatan dak nana. Uwan, barok. Naglablabusak, iti panagsasaok. Iso nga adagura ti tao kanyak. Ay na, sapay la kumaa, tamaawatan ken mapakawandak dagiti karubak. Mapakawanda kayo nana, nalaing kayo mo't una. Saan mo't dagsan una, ti nagbidutan nyo. Bunga lang, iti kinaimperfecto na ita. Basta makita dalakit de, ti panagbalbaliw yaw. Agsubli, ti sigo na talagda ka na kayo. Ay, unay daitan kaka. Nitan kagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan anapauluan. Nalaing unay, dito'y programa tayo. Unay daitan kaka. Agyaman kami, itin kay panang tarabay.